sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin kadagiti likes ken comments yo. Sapay kuma, tadi kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsaronopay a drama tayo. Ti surat ngayon tay drama ita, kat manipod kanipagayam tayo a Rigi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras. Naawi sakmet a nagsurat, takayat kumat nga ibinglay to'y napalabas ko adyak tupulos malipatan. Ubingak paylaeng nariknakon a babae tiriknak. Wen Miss F, may saak a bakla. Ket iti kaano man jak tupulos ibain daytoy a kinataok. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti high school. Kastoy man dagiti pasamak. Ha? Ni Manong Tony, di masabat ko. Nakasalikad mo, titibon na. Mapansiguro ya talon. Ay, sigurado. Ngayaban nakman na sumurotin ko, ana. Ay, masapa lang makapanunot at iti rason ko. Iti kasta, di nakpilitan na sumurot. Rije, ingkag sukat, tagkuyog tama pa ni Jetalon. Hinta ka no tulungan ni Papangagarado. Ay na, sigalatan ti mapan Manong. Nagatungan minta assignment ko. Ay apo, by that assignment, tamabalin mo nga ramidin intun rabi eh. San nga rin mabalin? Tado day jay. Kan may sa, adupay taramidag a project ko, Manong. Oho, rason mo lang manan dayta. Agrumpot kagit din, tanay, maluman. Sigal tangaminan ti mapan Manong. Ato nga rin assignment ko kunakit. Assignment nga. Masadutak ko lang gidi ah. Adupay lang ang rason mo. Oy, best! Asino manen ay ati pagpanpanta siya, amdita. Ha? Ay kwa, best. Ay sus! Hindi ka di manin Jerwin, tikit kita, Ay, pakabasula ka di ti agayat, best. Dayta ka manen ako nak, best. Mabalin ka di? Lipat mo dayta, Jerwin. Di man iso amis mo tinangibaga, adi na kaya tikaskan ka? When best, ang moment, a crush na crush ko ni Jerwin. San ka ti? Alawanan, ada ako dita, best. Ang uray no crush na crush mo, no di nakamat nga rod kayat, awan ti mabalin mo, best. Saksak tamla ang tiriknam, no kasta. Ay, basta. Ilaban ko teto ken kwa na best. Ay, nasika talaga, Reggie. Ipakat mo man ang tikinabaklam ako, nak. Ay, talaga ang best. Jaksar din nga ni Jerwin. Aging kakayatan na. Uray adan girlfriend na, kasta ka di? Anya? Atong girlfriend Jerwin ko na. Kitwan mat, adan, kaeskwelaan na matlaang. Iso adikan mang namnama, Reggie. Magbiro kalangan iti sabali apang hibaw ingam iti ayat mo. Iti kasta, saan kan amasaktan pa'y best? Uy, best, kita ada nag-friend request na niya. Gwapo man ti profile picture na. Na, kita man best. Atoy, Perfect girl. Talaga gwapo. I-search ko man. Ta i-add friend ko man. yeah? Tapos
Masan lang nga sikat yung mga kita, iti gwapo, best. Oh, agad. Kumusta? Riniplyan na ka din ni Lander, best? Was, best. Di naman insisint message ko. Iso anak umaak. Di akong kinulit pa. Saan na ka siguro at type, best? Hi, nalapit akas na best. Aklo nagsantigasat ko. Gasat mo nga anya, best. At talagang awanin ti mga yat kanyak. Agpakalalaki aksan. Iti kasta, sa anak ko na masakitan pa, iti kastoy. Ay, sus! Nagsaw dya amok. Sige man nga, Rod. Agpakalalaki ka nga, Rodan. Mangaram ka iti babae. Tama nga no iso nga agpaiso ti ayan tigasat mo. Ay, Diyos ko, Lord! Baka walang apo. Ay, awan plano ka kasta pes. Sa isa niya at langin, agbaakak. Ngam ti makiasawa ka iti patak a babae. Angam, amo, kailiw kan tulaki di pes. Nangaruna ti kastoy pa nagbanbanding ta. Tapay, best. Apay, papanamon. Agabrod ka? Agpamanila ak namin, pes. Into next week. Ijaya kayan damanang kung agpakasyon. Ah, kasta ka di. Kunaklakit din no sa dino ti papanam. Sana bali tadamat cellphone. Mabalin talata ti agchika no ko Sa bagay. Awagan naklaang no ada ichismis mo, best. Nagboring matan. Sampai nakapudpudo ti panawan. Agbuyak man laang ni ti YouTube. Ne, at nag-message. Pasak man pa. Nag-reply ni Lander. Replyak. Kalpasan na. I-stalk ko ti account na. When best, imba ka kaming tingkuan na mo ipapan kanyak. Kastamot din ti kinataong. Katnaklon naman sika. Legit ba't laang ka di dayta, best? Legit, best. Katno kanahin ko nga rod, akain inawag iti cellphone. O di congrats! Kamaudyanan na. Naadaan kayo matlangan iti komunikasyon ka ni Lander. When nga rod, best. Kat, naragsakan. Ay, syempre, si Kaman mataw-awagan. Kanitetext ti crush na crush mo. Ay, isungarutan tinagbaling alarm clock ka. Anya? Apay nga ta. Asan mo tingag-text umawag man lang ni Lander? Sabi tsak makontak ti number na. Anyatan din napasamak kinukwana. Uy, kumamot mag-text man lang. Iti kasta, tsak agdamdanag akastoy. Ay, makasikur di kastoy. Magpakatak sa langit kinimanang kong tagawit ak pa'y langit di probinsya. Iti kasta, maiyaw-awan ko dahito amariklik na. Kaya't mo asawan. Talaga adi na kan in-text, kan inawagan ni Lander, best? One best, isa pa nagkunak. Katrumpang na lang ang lipate ko na dyan tao. Ay, sus! Kun-kunam laang mananday ta, best. Ngam inton awagan na ka, mayat kayon tumanan. Saanan? Talaga dakon kaya. Kanayan akmat lang pasakitan. Isuma, let go ko na siya. Makamumot ka ni tibiyag na. Ay, kat malalaman best. Tituyak pa'y laang manindayon. Tituyak nagpalabas iti oras. Imbag dito'y, talaga
presko ti angin. Sana kasi di unag, akas la impyerno ti putot no. Matawag ko Sino nga? Ha? Ni Landerman? Sumbatak. Hello! Hello, Reggie? Anya ngay matikon-kinan mo. Tainawagan na pilaang. Di mat imbak mo tinambar ko. Agraman ti Facebook ko. Ita, umawag ka man Ha? Ay, kwa. Pasensyakan, kwan. Tsak ingagaratin ang i-blocking ka. Medyo busy kami ni trabaho. So sorry no itakla ng imawag. Saan nga man ay arason day talanta? Oray busy ka. Saan mo tamasapong i-block na? Wanan, basol kon. Sorry nga rudin. Pasensya ka lang Adama trik na kamasaktan. Sa anak ngay ayam. Ano na umakan? Mabalin mo latan ngay bilang. Kat sublan nak intong kay kahit mo laeng. Lipatin na kon. Kat lipatin ka matan. Ay, san Ariji? Pang-aasim. Tadi mo kumamot aramidin di kasta. Sorry ka din Kahit kung kita ta, humayak di tayo nyo. Di kasta, makabawi akmat. Ang kita ta ko nam? Wan, ikarik na takin ka. Umayak nga umay di tayo nyo. Atakin ka tayo talantar. Condolence, girl. Makipag-break na kami iti ipupusay ni uncle mo, best. Agyaman ak pest. Agyaman ak Risa. Kaano tayo ngay amapan makilamay? Da kayo man, no kaano tayo amapan. No kaya tiyo, di oray into narabiin. Kita kayo man. No kaano kayo anawaya. Di iso. Akikita tayong tulatan iti sigon. Tasa tayong tagigita na mapanidya balay da uncle. Okay. Inton rabi nga ruden ti ipapantayo. Okay nga, Rod. Agkikita tayo dun. Iti sigud a meeting place tayo. Oh, apa yun, best? Kas lagi ka makaidna, Ha? Ay, kuha nga min pest. Agtetics ni Lanter. Oh, apay ka, no? Nagkulit. Kaya't nakamuti mapanidya balay. Ibagam kan ko, na. Nga dalakad tayo ita. Imbaga akong pest. O kan, anya kay ti kunana. Awan pa'y matreply na pest. I-text mo. Ibagam nga agkikita tayon to ijarang tay. Amo na day giant. Nagbayag kayo matan. Itayak pa yung aguro oray dito Pasensya ka. Nagnag na kami. Iso medyo napayagan kami. Imbagin ka tanakamotor ka. Iso na bibi iti pa nagbiyahe. Adayupay ka di dito, iti balay na uncle mo. Asitigan. Agang kas ka nga rodan. Itulod kan. Ay saan? Kasano ngay matagiti kakadwa? Alangan mat nga ibati kita. Sa nabane, tasidagmatan. Magmagna kami latan. Mabitla nga rod. Tamang kita kiti pangiparadag diti motor ko. Sumurot akmat. Magmagna ka man, kasta ka di. Gito na. Dahit talaga. Makipagpag na akmatan Tadi mo mat kayat ti agang kas iti motor ko. Nadyayin ti balay dangkel ko. Medyo adayo mat ti pinagna tayo. Anya nga dayo. Asidaglaang anya. Saan ka siguro asanay amagmag na. Iso asang kay bagam ti adayo. Ha? Siguro. Oras si dagla nga mga motor at Wow! Iba talaga pag rich kid, anya. saan mat? Alam tayo Reggie. Ang pindinta ang kwanta. Impagla nga pag merindayo, hinton matamdama. Ay saan? Tsak kayat nga watin dito ang kwarta. Kwartam dayta. Iso nga idulin mo. Anyamatan. Nakakulit matan dayto alanta. Nabartag sama ti loko. Text at text. Hay, naku. Parang playak latan. Tadi namat ko na. Nag-text man Grabe Apay, di kay pa agawin. Reply ako lang.
Agawid kami inton madamdama. Ay, sus! Ada man text man. Ada at dito'y kalsada. Mabaling ka di arumwar ka. Urayin ka dito'y ruwa. Anya nga tayo at ibagana. Hay! Rumwarak man laangan. Nagyaman na. Tapinatgam tikid daw ko, Reggie. Nung nagbalik kami ngamin, api aya. Anya ti ibagam. Sakpay pumano nga. Kahit ka kumangagkan. Uray ti pingping mo lang. Anya? Mabalin? Sikat ti makam mo, lante. Oh. Oh, Putno ka di tayo ito'y. Saan ka nila nagtagtaga-inip? Diyos ko, Lord. sige ha. Agpakada ko. Katagyaman ak manin ha. Awagan kanto apama na makaawid ha, Reggie. Awanan pa hindi jalante. Talagang sangit ti ang pag-ayaman naklang. Kalpasan ti panangagak na kanya. Saan man na nagparparik na ti loko? Paasa talaga day ti lalaki. Anya nga tayo teramida. Tsak makaigna, mang pampanunot ken kuana. Anya nga tanong, i-text ko ti am mo kakatrabahuan na. Damagag no aday jay ni Lander. Ibagak akayat ko ang makasarita. Juan, kasta lang ang taramidag. Oh, agan ano ka, best? Dandanisan mo to na may drawing tarupam. Awanan, best. Talagang sa amalas sakitinagan ni Ayat. Anya? Siga talaga, best. Nadamag ko ngamin. Nadamat kaya man ka no girlfriend ni Lander. Ouch! Sakit-sakit naman, best. Grabe, Nest, best. As in, nasaktan ako ng sobra-sobra. Oh, ang moment nung kasano ti panagayat ko kinilander, saan ka di? Idi pa'y lang matngamin, nga ibagbagak kan ka alipata mong dedya alander. Pangnamnamaan na kalaang dedya alalaki, patpatsamat. Hay, wan nga rod Iso nga ita, i-concentrate ko lang ng tagadal, best. Talaga siguro, adyak gasa ti agayat, kan paayat. Nang runa, kat saan met ama ilibak nagpada kami alalaki. Anya nga min ayaw ti parikot, Reggie. Apaya di mo kaya tagtuloy nga ganal iti kolehiyo. Awan met papa. Kas lamasan tutak ngaminan nga giskwela. Anya, agam sayang met. Rumpang na lang nga giskwela ka. Iti kasta, at ang tumat may pagpanakal mo. Ituloy mo kiti tag-eskwela. Tapno di kang babawi at di ka nag-eskwela. Mangala ka iti uray anya a korso. Masadutak nga ruten. Awan ganas ko nga giskwela pa. Si kaman lang ti kasta. Dagiti na dumak kaya't na tag-eskwela. Si kaman lang ti sadot nga agadal. Masadutak nga ruten pa. Aglako klangan iti street funds. Kanhalo-halo. Ngam tag-eskwela ang papa. Please. Siga man laang tibak lang awan arapap na itibiyag, Reggie. Ha? Ne? Apay matan ako ng tikas tama na. Naibaga ni manong mo kanya, adi mo kanon kaya tiyag tuloy nga giskwela. Porgi jak na tagtuloy ang giskwela. Awanin arapangap ko itibiyag. Kasta ka di? Katuan ngamin, kaduan mo't akaskan ka kat nagagat nga giskwela. Nagagat a dumiskarte. Saan akas iti sangkay bagam masadot ka? Masadot kan nga giskwela.
Di ka kat agyaman, takayat da ka pagtuluyan da papa. Dagiti da duma dita, awan pag-eskwela da, ngam nagagat dalat ta sumrek iti pagadalan. Si kamatan nga da ko mapag-eskwela na ti sadot. Hay, anyahay nga rin ti mabaling ko. Kaya talagamot ama sa duta ko nga tuloy di koleyo, manang. Sayang lang ti kwarta, no agin rolag, kadyak man lang maiulo ti aghadan. Reggie! Reggie! Hala ni mama, pukaw la pukaw. Anya launa yati pukpukaw yo. Nakababain ka nagiti karo pa. Riyaw kayo ariyaw. Hinton kwan, ibagadan to laki din nga at agap-apan iti balay. Riyaw-ariyaw asasawam mat. Panangayabla ang matdayjay. Saan ariyaw? Pukaw asasawam. Oh, anyaman nga minan ayadag ito'y nga order. Order ka lang nga order. Hala ni mama, pakasikuran na nga tayo nga. Kat saan mat nga isutang baybayan. Anya nga mindag ito'y nga order aya. Kurimat-mat ka di manan. Ano fa? Ay sus! Gatang kaagatang iti kurimat-mat. Apay, di ka makontento kadag ita kurimat-mat mo? Agsaysayang ka lang iti kwarta iti kastangar aramidam. Ay sus! Apoya! Fishball! Kikiam! Ito yan mga suke! Tumatang kayon! Halo-halo yun dita! At dampay barbecue! Umayan mga suki! Kumatang kayon! Fishball! Kikiam! Kastoy ka diti kayat mo abiyag, Reggie. Aglaklakulatan iti fishball, kikiam, barbecue, kan halo-halo. Ha? Jakmat ibaga nga awan ti panagasensom iti panaglaklakom kadagita. Ang nasaysayat matlaeng no ituloy mo ti agiskwela. Iti kasta, makabirok kanto iti nataltalgad at trabahom. Saan laeng adayta? Mas respetuan da kanto pa'y adag iti tattao no may sakanto na professional. Ay na, okay ako niti kasto niya estado di pa nagbiag kumanang. Naragsak akon, nga uri kasto'y lang di trabaho. At least, adda bukod ko a kwarta. Sana kas kadig di daduman dita, aday talaeng makichistis-miss, kan mang namnama iti maiyawat kadakwadan ti aramidan da. Ita, Miss F, itultuloy ko latta ti aglaklako kadagiti street foods. Jak man mo, ngam talagang awan ganas ko nga agtuloy iti kolehiyo. Panagriknak kat masaduta kon nga agiskwela. Sayang laang mat ti kwarta nga aramatek no ipilit ko ti agenrol kat jak mat laang mayulo ti agadal. Aging galangan ditoy Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti panakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Reggie. Ken ka pagayam, Reggie. Ubing kapay. Bay ampay lang dayta ayat-ayat. Ti kasayaatan nga aramidam ita ket ituloy mo ti agiskwela. Sayang matigundaway ading ko. Sayang titawan. Amangan no inton dumteng ti aldaw ket agbabawi kanto gapu iti di mo panagiskwela. Agiskwela kakit di habang kayat da kapay apagiskwelaan dagiti naganak mo. Maawatak tiriknam. Ti kinataom ti kayat ko asawan. Angam di mo rebeng ti agpailuyos iti riknam taamangan no isunto ti mangisadmakken ka. Awan met kit didakos na no kayat mo latta nga ituloy ti panaglaklakom. Ngam panagkunak kat mabalin mo mat apagsabayan wenno paggiddanan ti negosyo ken panagadal mo no lakit di takabaalam. Nasaysaya at matlaang no ituloy mo tagiskwela iti kasta kat addamet malpas mo. Saan laang apara kadagiti dadakkal mo no di kat para matlaang ken ka.
Alakastan pagayam Regi, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.